UMLA ka second Jawai constituency uba wailat miki shila habawan play ka yau yadi athiet ba arsngi juki kanhon self-help group hal Jawai bala penlong da ka office u deputy commissioner West Jante Hills district rengkat ka jinga trelang ki we pat kitanat sorkar uong ka jela jungi dei ka badang shania bun ki jingdon kam na bar pat kani ka pen I bangi dang yo bun kilat ki kabu ban le tang na ka benta ka jela la jongru la habaya dei bat karap karyang kari jingri nalor ki we pat ki jat kam leng ba ki sab paper hadin balakut ka jingalang pli kani ka yau ya dia thiet baladon lang na du UFB Basan MCS project director DRDA ki officer na po katanat agriculture veterinary DCIC na po ka food safety fishery bat ki way kilalet jureb ru ki stol ba pher ba ki breu jong ka than kilawan ra bande ki marem ki jingbam bat ki tiar ba pher ba lapen mi bat snahi daladi dang hakani ka tiyaw ko dep dang em ke interview hai ta all India radio wada khut ki ngau hai jinge to wo klam wa ki scheme yu pher ki em ne kaliang yang ko sarkar wa ki nong red leni givi ye ki apply mpemu pen lak ki ka hagani ka Sunday upen lak ki hai por janmet haga tu em gawi ke jingkeli ko wada kali ki yang ko ong ki ka jing thrang ke jing note ko yong pi kamu nong ni khmat nei benta yong ke district ki yong I leni yong ke state ki yong I tengah ki ka ong ye ki to ke jing kwa ke yong ngau yo wa to ke state ki yong I step man gawi uman go kate ka producer state entok di ka consumer state ko entok di ipun mi I lani dukat yo bam nan hi lani kamu man kate kamu ongan ne dang bon habi uthet na bar tagani pen yo ko wato idang embai ya kate ka dang embai ya kate ka benta ko dang ye upen mi cibon lala haki jhor namo lah gari jengri namo lane givi ki haki kam yong gi skill gi pher namo ngajo klamo jo ongo bon sen kamaman katni I katni ya auri nei benta yong ketega influx ketega jingwan rung lane wan sia kita gi bru na bar hapo ka state ke yong I katni waro ya ten cha wan ga railway hai te hapo is jaintia waro ya percha watok la dawan ke railway dawan gibru dap siak gi te yukrum kita gibru sini ile wan gi sini memtok wa em kate ke ki ke kan memtok wa em kita gi resources ki yong I yukrum kita gibru wan na kiri dagi chnong yong ki gi wajngai we gi kon gi kiti gi yong ki penyo I emi ka te ka resources lani emi kita ki kam gi jam kiwa iwan emu pagi kamu ong mabasan ne katni kamu man katni I damane kam gitu gi kule kiwa da cha kedok da ker penar liang chai tu lam chena chakmat bai ite to ikam sarkar tengah ko au pi ke data ini melum mala ka data kat kam ke survey manusnem gi kena kenrog yong I kiwa dep upure kiwa dep upure to mduna ya ka nyau phau hajar mut chisnem kiwa wan dem de wo apply wo tho ki to kore tei kamaman katte la da khuri kamaman dang ki post kiwa dang man sa kamaman katte kiwa dang like kiwa dang em ka khti sarkar la da khut advertisement ni waro le tam ya ka chiphau hajar tli ki vacant post ko em po ka state ki chiphau hajar kita to ya kelami ya ki government job tengah tani ya kelami pi tani ke number senyau pau hajar to chisnem to waro ke state pitip bai pi mduna ki khenro lani ki youth ki em ar pau lani ar pau sanlak kita girta ki wadang em hakarta yong ga khat phara hado ga le pau san snem chapo tem to busuk waro lade I sarkar pelai waro kita gi ki krelem yo ki sarkar waro tanai te dau hab I utho lat upat ya kini ki witawan ki lat ki wadang em hakti yong I kamon kam nagaliang yong sarkar hagajing yalam yong chief minister em burom yong I dawai ye chibon ki platform ki lat langba naga skill langba kamon usen ki sen kre pi ki take entrepreneurship
program nak DCIC nak industries M ke scheme ke PMEGP ko khut ki nak liam yong ki ya rap ki ya pi ke subsidi ko sedang pi ya sen ki sen kan ne ba kamu man kat ni dang bon ki kan dang bon ba QM